kintu cyatumye ndagutuma ko si kintu urabona ejo hari kunweri nta kintu kimwe twigeze tujye nta kintu kimwe twigeze tunanywa ubona bonane nayo byo nweri yabaye bonane nayo citayita amahezi iminsi nk'itanu sibyo uyu munsi tugenda imizigo y'abandi uri mafyeri we ntugire ikibazo n'ibiki okay ura turagenda imizigo ifyereture nanjye imizigo ndayifata ndayimasa tumayije kuyimasa yose shasinza ahantu uyu munsi tuza kuriye oya mugabo no munsi ikintu cya mbere tuza gukora agaho kadahuye n'umunyotsi banyiri ugakora baramunyotsi mana y'umwana nawe ushizemo sikeye cyumbi danze ndakubwiye ibyini wese byo nitaye yaba nta mwara nigeze njya ishwe ikintu kiyadukora nta kindi twakona byabe kurakunze ikintu cya mbere ntagwa guhiga indaya ndayimamagure udutejuru dutatu turangiye muri buje haka isaha ikwiriye ntakubisije amaprimus ane sinopfa niswe masayije ikindi kintu nacyo gihaye nta bindi bintu byadusubire kuvugana no akamano gafata urupangu tugenda mu tugiye kwibamba ngo rupangu rwa mbere ruzoba kuze ibyishimo gusa bitoye mwe abastari gusa yo ibyo bijya ngo baracunga uno munsi umuntu akira amafyeri agakina amasayi jewe muri butanyerera baranzi ibyo bigira ngo ikintu kijanye n'ingidwa icyo kintu nikitosura ukunda muri butanyira mu gihe havutse Mr Zombi izimanizi boss akunda abakobwa muri butanya nabo bamukunda nta mukobwa rimwe dosura kumbana muri butanyira adafisinda yamafyeri adafise abafyeri yamasaha no bagore bawe bose bazotungwa n'ubusuma turyatuze turakora imwe kabiri gatatu tugende se kwibonane nitwaba bageze y'amazaha ndaguteye ubwoba imwe kabiri gatatu kubita dance ngaho ya mone ubu niyo cyo kugenda kwiye ibintu byose biraheze kwa izina rya data n'ijyamo n'ijya mutuma mweranda Allah, what did you teach? How are you? Sasa huyu barakinyivye gushika yo banandi bara telefone kawaye mugenzi wanje ngira yuko God have mercy upon us.
banze ndakubwira ikintu uzogira ko uzozimanza utekereza rimwe kabiri gatatu mu gutekereza ne barajya bidatekereza nka professeur ukuntu yagiye kwibijya banyi Kubabaho. cyambere byari hano dukora ibintu bijyanye n'uburongo ahejeje gutekereza ikintu cyo kwibaga turayibika tuzoyitunga mpaka kwibonane hagiye hasigaye iminsi 3 iyo minsi 3 ndazizoba yavyibusha twari impeni mo byasa twarukunira w'amakara rero wanyu murayakeneye Aye, Mr. Bami. ngaho ntikobanza umutu bakamanza bakawusaruza umupanga nkaca nigiye tangira hariya imbere cy'itugagenza niwe uri bugufiya niwe wumva ni ahubwo kuba abantu barebare bakunda kubabona wegenda nziza umuntu bugufiya nibwo bugenda buri dundadunda Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. bonane tuzorya neza iyo nirazi ubwenge nta mikino yabira iyi ni irangyoheye yisombe ukurura wagipfu umukozi arangabe ko bayazahirira no munsi bareka ndubuke uno mukozi katahiriye uno munsi byagenze gute bakabivuga buryo udakurikiranye buryo ibintu byo mu rugo buryo usanga bimwe mu menga sinzi mbere ko zijya kwiga harabamo impeni imwe ndabona ipfizi imwe kamwe yari zirongoye habona ko nasimbiye ngakureba mu kiraro cy'intuza cy'imbere wiremera oya nana bukebuke yewagaye oya ibi ntibyokunda ahubwo ati nagiye kumuhiga mbwira impeni niyo yagiye ipfizi sino yihangana nagiye kumuraba jya muri yagiye Uti ni nkuru. Je baranyivye banyivye igitoke na telefone. yewagaye jewe zina nje nakwambaye baranyivye impene Yo aho bagiye kubikoza. basiga bimwe bayitwaye Tubigenze gute? bivuze ngo rero impene yiwanje bagiye kwikoza igitoke cy'iwawe Ninde basibigenda gute? Umeze gutereye twe batwiye yabizibi je banyivye impene ngaha mu nzu nene bagofra mwamutunga mwe Mbe naje banyivye igitoke ni telefone. yamaye nkawe impene ni telefone n'igitoke bivuze ngo igitoke n'inyama birajana mwe n'ibikimye kinavyo mu mutwe mwe ntimuzogara mwe none je nabise ako jesu barabitwaye Bata- ndabise igufure reba tamugara cyangwa mura reba kakiza klabire mura bikajana namagaho wabonye rero reba reka mutu rero nakora bana banyara ko bay nawe kugiye we ni kubera niwe navyo ahubwo kwanza reka nje kuraba ibintu biri mu kigo bayo navyo bataba babinyita ibyo sinovyemera muza murabe karyo karosa ndiro hose akibona ne fero ko reka
Henga bariya ngabahungu. Henga abakobwa henga bariya. Iyo bibuze igibiriya. Zabisona. Gira murabi, gira murabi. Iri he ya safuri? Safura wari fifuri he? Iri he? Safia na efesa na isiza hari inyuma. Kwani? Kwandi? Iwawe. None impene nimatane mwatwaye. Nibitoki n'amatelefone. Matera twayigurishije. Ibirago turabigurisha. Impene tuzoyikoza bonane.